Voda je ključni element za sva živa bića, pa tako i za naše kućne ljubimce i zato je od velikog značaja da im obezbedimo čistu i filtriranu vodu. A evo i zašto, sa mnom je predstavnik Akvafora. Dobar dan. Dobar dan. Najprije želim da se zahvalim organizatorima ove izložbe, ovog lepog događaja, gdje mi vidim jako mnogo kućnih ljubimca, pasa, razne rase i smatram da naš proizvod, filtr za pročišćavanje voda, не samo za ljude, nego i za sve kućne ljubimce, uključujući i kuce. Zašto je važno davati kućnim ljubimcem čistu vodu? Najprije, kako bi oni pili dovoljnu količinu vode i bili hidrirani. Jer u vodi postoji hlor i miris hlora poneki put odbije pse i mačke da piju vodu. Svi znamo da čula mirisa kod pasa 100.000 puta veće nego ljudsko čulo mirisa. Zato je jako važno da oni piju vodu bez hlora kako bi pili dovoljno vode i bili dovoljno hidrirane. Zašto je još preporučljivo da životinje piju baš filtriranu vodu? Zbog sprječavanja kamenca, i zubnog kamenca i kamenca u bubrizama i peska u bubrizama, znači i... Isto koliko čovjeka? Da, pas ima iste bolesti kao čovjek. Zato bi trebalo da piju vodu filtriranu, jer filtrima otklonja se takozvane soli, a u narodu se zove kamenac. I tako zaštiti se ljubimac od tih jakih oboljenja koje, ako dođe do njih, stvarno stvaraju velike probleme i životinjama i vlasnicima kućnih ljubimaca. Sad kažite mi, dimenzije ovih filtera za vodu su različite, pretpostavljam? Jesu. Mi imamo različite proizvode, imamo bokale, evo ovdje imate bokal koji, na primjer, evo jedan od najnovijih bokala zove se Izvor. Eto, jedan balkanski bokal koji ima sve atribute, ima litre i po vode, može da stanje, ima poklopac koji lako se otvori za sipanje, ima indikator kapaciteta, cene su zaista pristupačne. A ima nas, pored naše malo prodaje, imate u svim marketama i Tempo, i Maxi, Mercator, Roda, Tehnomanja, Gigatron i Vin-Vin. I sada ne naljute se partnere, stvarno i Univer Expert, Metrojke, Šenkeri, ali uglavnom radim sa svim velikim marketama i poslije samo kupuje se filtere. Sad što se tiče kože i krzna naših ljubimaca, da li voda koja se pije, mislim voda koju koristi kućni ljubimac, utiče i na to, na izgled? Kako da ne, znači izgled jako ovisi od kvalitete i hrane i vode. Najprije, kada mi vidim najprije i sama koža, kao što kod ljudi, tako i krzno, ukoliko želite da bude lepo, sjajno, mora da bude čista voda u dovoljnim količinama, jer voda ima funkciju izbacivanja štetnih sastojka iz organizma. Znači, nam treba dovoljno čista voda, da ne bi bila zasićena, kako bi izbacila iz organizma sve to štetno i kako bi poboljšala se metabolizam, kako bi bila jača otpornost organizma na sve bolesti. Tako da, generalno, voda kao i hrana utiče na opšti imunitet i otpornost organizma kao ljudskog, tako i kod pasa i kod svih kućnih ljubimaca. I na kraju preporučujem svima od srca filtre za pročišćavanje vode Akvafor, to je ruski brend i zaista super kvaliteta, tako da pozivam vas da uzmete i probajte našu vodu i vjerujem da to će biti najbolji poklon koji ste uradili za sebe. Kažete mi još samo kako se vi provodite na izložbi? Jako lepo, da vam kažem, zaista super, vrijeme nam poslužilo, malo pirka vjetar, ali sve što vidimo ovdje, ove su kućići koji su šetaju, pa dođu kad nas malo piju vodu, pa ljudi piju vodu i onako su svi srećni, mada sam mislila da bit će tu problem između životinja, međutim to su stvarno vaspitane pse koje znaju da se ponašaju, tako da ekstra. Ja bih voljela što više takvih izložba i svaka čast organizatorima i Goranu Šarencu koji je sve to organizirao. Hvala vam puno na pozivu. Hvala puno, eto, za vas i vašeg kućnog ljubimca. Akvafor, moja kuća je popila, pa sad probajte i vi. Hvala puno. Hvala vama. Hvala. Akvafor.